Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muslim Ismaili dalam channel kami Habibiyah. Baiklah, kali ini kita akan belajar gimana caranya berselawat yang diiringi oleh teman-teman kita, baik itu di grup Dalail Khairat ataupun salawat-salawat biasa yang kita dengar. Yang pertama kita akan memulai dengan Sallallahu Rabbuna. Sallallahu Rabbuna ala nuril alamin Muhammadinil Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور العالمين محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ببركة صلواتنا على العدو فانصرنا ببركة صلواتنا على العدو فانصرنا. صل وسلم يا ربي على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ببركة صلواتنا على العدو فانصرنا ببركة صلواتنا على العدو فانصرنا. صل وسلم يا ربي على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ببركة صلواتنا على العدو فانصرنا ببركة صلواتنا على العدو فانصرنا. صل وسلم يا ربي على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ببركة صلواتنا على العدو فانصرنا ببركة صلواتنا على العدو فانصرنا. Ya, teman-teman, itulah beberapa irama yang sering kita dengar di Festival Dalail Khairat. Mungkin bagi kawan-kawan ada tambahannya boleh
diisi di kolom komentar. Bisa sama-sama kita belajar untuk kedepannya. Baiklah, terima kasih sudah menonton channel kami. Mudah-mudahan jadi berkah buat kita semua. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina.